Longru General Secretary jong ka WPP East Jet Hills District. Iba penya ya kani ka jingelang ha kani ka citek jong kani kesni kabalong ka jingelang pajba ya ka ba ka parti kala penbaik habaro ki jaka habaro ki district habaro ki constituency baladangila ya ka bangin lek habaro ki snong ya kani ko por ngi singo menro ya ka jing don rekat i MLA Badon Burom Jengi iba Bright Starwell Marbaniang i MLA jong ka maulai nangta ngi don ya i majam ceprang potam i balong i MDC jong ka parti bar kejuk ka poru i long i presiden jong ka ne ka WPP West Gentle District bat kumjuru ya i MDC jongi i kong Devi Tongper ibalong ru i General Secretary jong kani ka constituency ke jong pi ke bangitip kum ka saipung sutnga constituency te agri ke pur i don lang ru ya i presiden jong kani ka saipung sutnga saipung constituency iba Prince Suklain ibalong ru i wena i balaya contest hagani ka election MDC nangte na po saipung constituency. Bat kiwai kini ki riurang ba o berkam juru ya iba kraw perkat mensong ibalong i astan General Secretary jong ka WPP mau kendraw circle lada hi ya page YouTube ti long iweru inong kren iba se kren ba kini ki jingela ba jong ka parti ke jong ibat kini kiwai ki perlo kiba wan senran lang ya MLA jongi nang tay namaulai constituency barkejing ay kublay ka bakrpang ya ki artli ki dorbar snong nado ka dorbar snong mentlu bar ka dorbar snong krembersiang kibala ailat yangi hagani kemadan ya keban pelong ya kini kejingelang tengi singotu bagani kemadan kelong kemadan kebabiang ya kebangin pelong ya kejingelang nama kini ki artli ki snong kibaya senda kinong snong kila ban yo sngeu ha pedeng jong kejing bun kam kejong pi ha kejing kisem baderu kadai kapur ke baminski ba sibun ki perlok ki letre lekta bar khamtam hakum kani kapur ke badai kapur ke bantung bantet ya ki sembai ki jongi te wala kataru habangi poy ha kani kisnong isrotu ba kadon kata ka jingi ke ba pi kum ki pai ba dong snong wala dah pedeng ke jimbut kam ke jong pi yedon ki rangba ki long kmi ki long pa kan ki bala ban yo skeu le ba ga kor jing pensuwa ki badan ha ki jing kisem ya ga ba pun skeu ba ban sha skor ya kani ka jing keren ke jongi na kani ke jing lang pai ba ban ngala banong ba kani ka dei ke jing lang ke baning kong ka ba ngi pelong hapo kani ke distrik ke jongi ha ga bangin le ha ki snong ki thau hagi jinge de bat kani ke jinge lang pai ba te kumba beliau i ba ka parti WPP kami syekman hagi babon teli kini kimat jing dawa ya ka bang ila pen bena nadu katu ke jinge lang ke balong hangte ha nong ba slong hamot pran ya ka bang iyo i bagi don sibun ki ki ba ka sorkar ka lapan sat ya kata ka imlang ka salang ka jongi ya kisnong kitau pat ya kata ka roy kapar ya kata ka jingdap ka jingbiang jong pai ba hapo kani ka jela ka jongi hagaba ka lapelong ya kani ka voice of the people party ka party ka balong ka sur ka jong piu pai ba ya ka bangin yo sgau bangin ya pen sgau ka sorkar nagapor sa kapor wala dang idang long bangin ang dontang hagaliang persaro andai ngiyo i ba kani kajing tray sitom kajong kini ki nongelam ki jongi ka WPP kalapau berkalala ya kaban pinpiar ya kini ki tenatrekam leni pandai aji kai haki kendong kentrot kenang bau pajba unsgau thu ya kata kajing don kam ya kani kajing penchai leni kani kajing kai ki babun ki bapin sayo na kini kinong keren ki jongi tengah hagini kapur Haswa ya kebangan ai kene kejikren kamtam hakajing de ba kene kedong kethai lene gini ke distrik ke jongi ngamla klem da ai ngo yuble ya kajing don ringkan
ya ka jingelam ka jongu ya gani ka party ka jongi ka bangitip kum kata ka Voice of the People Party. Nado usnem arjar apwela seng ya gani ka party kum to philayo ya ka jingai lenti house name arjar arphulai ngilala ya ka ban sei ya gani kertong ki bade simenta cha kani ka general election jong kani ka jela ka jongi house name arjar arphulai haga to por ngiyo khatrang ngut kini ki kertong nagi constituency ki baper bat nashani sepo jaides jongi ngidang yo tang iwei bat agak persan ke jonga ya kaban ya trailang ban ya kit ya ba ya gani gelengkor ya gani ke parti kalami sekmat banterwa sepi upajba hapdeng kejinyai leti ngayoi ya ki kamba ki bakrau ki bau blei ulale hapdeng kani gari kabai ke jongi kado pemi kani ke VPP ngila job saumut kini ki MLA ke jongi bat nangta hai ka jingilam ka jomplay kala don kini ka jipat khi ka basir khai pha ha ka ba ki pai ba ki la bai kmat wat sakane ka election MP ro ha ka ba bon ki snong ki thau sakane ka dong ka thain ki jongi gim jupna lening im jutip ba ka dei ka badon kam e yangi ha ka ba ngin le pani simenta ha ka ji thebut wat ye kane ka MP election ro ende ka jingmi jong ka Voice of the People Party ilale so pai ba ban panchai pen singau thu bamdei ban pen leno e ya kani ka hok lani ni ka bor kaba ka sarkar kala ai hangi uwei powei lani ka wei pagawei kani ka nong song song gumta ngilio i kani ka jipen khi ka bakrang ala manong bagade ka political revival ka jipen khi ha kani ka sanyima sima house name arajar arpusaw ka jingje jong ka party e Dr. Ricky ibala bam dua bam kwa duar jongblei ya kaban long kum muta UMP nagane ka Shillong parliamentary seat ha kapor ka bakhendian e as nemtam ilayo ya kalat ya kaban trei ha ka jingede bat ka imlang ka salang bat ka bha ka miet jong kane gari ka bai ka jongi ula persyang ya kaban kren ye sibun ki jinge jong ki pai ba apo kane ka jela ka jongi nei ublei semlai lat yu ya kaba untrei dep ya gani ka kam kaba upai pa ula benset dai ula simno shaladehi bat ula ya gani ka benta ka balangsa haga party ya kaba kan saibyang ya kita kinong ba ya kani kalengkor kaba khia hapo kani gari kaba I ka jongi umtang hidang don na pedeng ka jipun kre umto pili bangila saibyang haga jaka jongi dai Dr. Bats Kemarbo ya kaban aireng hagani ka by election MP hapo kani ka Shillong parliamentary kumto ka jingay lenti ka jongi haga jingi dai bat kani ka MP election bangayo I bagadon kata ka jingkren ka ba syapo ka ba ngimla ya kaban mudur haga bon kijaka ki bangayay hagi kendong ki kensrot kim itho ya kita kinong ilam ki jong ka party VPP kim ya kendo ya kita ki MLA lani kita ki MP endre da ka jing singawi dakata ka jing singaw shania padagata ka bang kingai tru ya kani ka jikai ka ba ka Voice of the People Party ka ai how pai bangiyo I bakila pedang kila singaw tru barkila ai ro ya kani ka jing kershan ka baraba kumtu hadin kani ka MP election ka jing ya lenti hagaban penkre ya kani ka MDC election hangne ro ka jabyang kani ka kamba hapo kani gari ka bai ka jongi namarba ha ka jala ka jongi lasensyar layalam khmat ya kani ka sarkar da kani ka seng sai partai ka NPP ka UDP andre ha kani ka jipen kre ka jongi banyai reng ha kani ka election MDC kaladon kani ka jingkren ben kani ka jingkren po lene kata ka jing sgeu bakom ba om ya kodbor baki wepat ki parti kini le persya ya kini ki parti ki badon hak sarkar leni kini ke parti ke badon ha kabor ti kumta daga jing trei sitom barka jing yalam ke jongblei kumba ka parti ke labu hakmat yongblei hak jing ya lenti ke jongka ngilio I ya ki kamba ki bakrau ki jongblei hak ba ngile yolat ya ke ban sensyar hangtei hapo ke KHDC hakabang ila job khatnya ngot klem da don kam ya kaban yo ya kata
kajing ye sendrop nakiwe ki party ngilala ye kaman turai bha hangte hapo HDC wat hapdeng kani kajing kentho leni kajing wat dau kajing wat dong jong kini kisor kini ki party ki badon ha kani kalian senshar te kumta hangni hapo Jaiti Hills jongiru hagapor ye kabangi penkre ye kani ka MDC election kajing kren ben dakiwe pat ki party ki badon hagapor ki ong tangki kandidir kinom yo mansay yo say kerteng nang no kum kani ka party ka bomjon pisa ka party ka baduk ka party ka makrong ka party ka ba halla se surok ka ba he tangaktin endre ngan ye thoi pi kai ka ba ble ulay alam ya ka WBP hangne hapo judges daki way pat kini ki party ki badon na ka bor kimla mansay kertong kum ba say ka WBP ar pokandai na ka ar pokandai tli kisit kidang la bansay wat kani ka NPP ro kala bansay tang khat khandai ngot ki kertong haga sarkar kadon haga liang sanchar kadon henry ngiyo i ba kajing kring lene kata kajing snyo tho jongki khun samla kibadon ya kata kajing nang kajing start kibadon ya kata kajing kit khle kibat tip breu tiblei kilami shakmat ya kaban ye shimbata hagata ka election ka ba pelong dak beta kajing jet ya kini kinong mikman kajing kren jong kini ki minister khamtam ya kini ki minister ki jong inang ni na po jadils ki ong ba ka WBP kanom la banthau perthei hapo jadils kanom job tang chisitro kala penlengo berkapan singaw do mesim hachi sem perkhat ya kata kajing kop berkata kajing singaw sarong jong kini kiwe pat kini ki party ne kajing ram ke joplay wat aptem jong kini kajing lebo kajing thombor kajing pendon kam bakla ya kata ka bor ka ikhtiar Henry Gimsem ladu jikermen ublay ula penjob hado prangut ki MDC hangne hapo JHDC bat kala longro kata kalian persyak ke baklain kumba bhili kini ki ilat pathai kubor ba kini ki MDC ki jongi kilaya kren kilaya sa isipun kita ki jinge ki bede bat kani ka dong ka thang ki jongi sapo rilum jaitia na ka election na beli shaka election MP na ka election MP shaka ni ka election MDC ngiyo i kepada bor ke jong beli balai alam yengi ha kabang ilala ya kaban sandur ha kabang ilala ya kaban sengnongrim ya kani ke party ke jongi shane sapo rilum jaitia bat kumbalong menta ngan yathu IEP bat kani ke jingkiu step jong kani ke party ke jongi ngan yathu IEP ki perlok ki badon sakani ke dong kathai ka jingkiu step jong kani ke party ke jongi phinom yo i ha kini ki briu ki ba khamdon la leni ki ba khamdon lenti leni kita ki ba khamru spa hendrai ngan yathu IEP ki perlok baka jingkiu step jong kani ke party WBP kalong kasdang na kilongkmi na kisamla bat khatam na kitu kibawan na kalong ying long sem kabaduk kabakerduk kibamat ya kata kajing jenjar kajing sistem ha kesenchar ke khadar ha kata kajing yo jing metoy ke jongki ha kajing ede ha kaliang kabagi yo jing metoy na ke sorkar oi ngi sio thu ba habangi ya sikisino githao ngi yo I bakadon kani kajing kiu bat kajing hier bakta kibriu kibakershan ya kani ka party kabadon hakabor POI bakidon hapdeng kajing pahu kajing pahai kajing dap kajing biang kerhai re hau pajba babun balang POI kata kajing kordit kajing duk kebaban nagawe kapor sagawe kapor bat khamtam kum hagane ka kor kabamenta bagadon kani kajing khangti doyong na do sem arjar khatsao ngidang yo ya kaban yati to ngidang yo ya kaban yele da ki babun da ki lak kelti nagamenta ya kaban im kalong ying kalong sam hendrai kabas si kalong ba kumbalong menta kani ka sarkar la khang bai spat yo ni do yong khalakta sibun ya ki baduk ya ki ba rangli ki ba kordit ki bam yo shu ya kaban letre lekta kumbajulong galakta si kadai ya kayo kakot kajong pajba te kumta kajingya jong kapor wala dagi lado yaw ni unong yalam jongi UMP badon burom jongi ule Dr. Ricky andai ngi kum ka party ngidang ya hagaban lek
nagaway kapor sa gaway kapor kumbangi ong pakamday ka party kamami tang hagaban yalap election henday ka party kamami habaro kipor nagabantay kaban pensay pensiyo tu ya piu pai ba ya ka hok ya ka ikter ka jongpi kaba pire ban siyo tu bomday show ya kaban hun kum hagini kipor kibaladep ya kabang insya penbe laning insya rong hagini ki umsaw ha kini ki sita yeu ate yeu shwa collection ti kumta kum chui benta ya ki pen khe ka jongi ya ka election house name ar jara upra ka dereng kat ya kabang in ya artat ya ki pen khe ka jongi ya kani ka MP election ni deker pat ipi kum ki pat ba kumba pi ya ka jingkren kinoelam ki jongi hakini ki social media hagilat pathai kubor ngange kadon kani kajing skills kem kadon kani kajing skills shania barkal pindon kataga kajing skill kumba phi la ai kani kajing kershan ka barat ba kumba phi la ai ha kani kapor kabaladep shadin mal sin pen bena ya ka tarik nang ni sakmat ngin wan ngin pelong ya kani ka campaign nak benta kani ka MP election ndai ka jiwan ka jongi ha kani kapor ngi benrap lang artat pat kani ka barkani ka kam ye je nom ikmat baraga ju ka poru ni wan ye ka ban khot ban wer ye phi sha kani ka jiban khe jom ka party ha ka jinge dei bat kani ka jingle utlop ye kani ka jingle bom sgat jom kani ka sarkar ye kani ka jingdawa ki babun ke ba ka party kala dawa na ka sarkar ha ka ba kan le de ka bata ka jingbit ka jingbiang ka jom pat ba ngila pen khe ya ka ban ker tawer ya katay ka jagat rekam ka sarkar hante hanong ba silong ka bang itip kum ka sekretariat tikum ki perlok ngim patip ya kani ka jingpen bena ya kani ka election ya kani ka by election MP ndai ka jinglek ka jongi sa silong ki thau kalong pa ngin karpat ya phi ki pai ba ya ka ba phi ska bha ban ye snok tilang lada ka dai ka silong ka ba sa jingai ka ba sa kendong ro ndai habadon kajing ki dengan benta ka dalba dausan jom ka jai benriu ngangai scam lada phimla ban yele kum kinong song song we are le si pho khasan ngut phinyami ban ya men sim ya ka party endang ila pen bena ya ka tarik ha kajing de bat kani kajing ki ka bahe ka ba ka party kala bo hakmat na ka benta sibun kini kijing dawa bat khamtam na ka liang ka jongi nang ne po jai hills kimat ki ba kongsan ya ka bangin pen kongu ya ka sarkar haga jinge de bakani ka khi ka kamai ka jongi kalong ban pli ya une udewyong ya baro lang omde kumne kumbalong hagi por ki ba menchua bagadon kani ka jing sha bati dewyong tangi kita ki bri ki badon hakabor lani ki badon jiede pat ki MLA lani kita ki minister ndai ka bayangi upai ba kila penjenjar kila khang kila kem kila penstom ya urit uria tang na gebenta ka jing meto jong ki kato kani bat na gebenta jong une umausun kabangi ekren nangni na po district jongi berkat bat kinoelam jong ke party pakum melong menta ngiyo iba kadon kene gaji kerku uble ye kene ka spa mariang ke jongi hendrai kat bayo ni umausun pan kat banang mi gisi yo i pada ki spa hektar bagini ki company barjela ki wanthe jaka sagane gari ke bai ke jongi kat bayo deuyong pat ni tre haka jaka ke jongi ni long try mengi ni de hok ban yo ya ka kamai ka ji ka babiang henry kam ai lat ka penmi ya kini ki ain ki balak ho jai ya ka ban khang lene ya ka ban penjinjar ya kene ka khi ka kamai ka jongi te halor kene ki artli kini ki mat ka bakta bha ya kene ka district east jati us ka jongi ka parti kalbo hakmat ya kini ki mat ya ka bangin dawa naga sarkar bahkan ailat ya kabangin tre lailo kumbangi julang ban ngila penbenaru haga to kecingelang kebala long hante hakpo cleariat ni ong bat ni dawa naga sarkar ba lada kaniga sarkar kampli yang ni vewyong kumba kaplilang kumba ni trelang paro sikata ngiro nginom ailat ya kini ki cement company haba pipe ya kini ki cement company kini ki hespa ki banabar ki wan ki kamai ki luti ya kini kari ki jongi da ki kror tengka hendrai ka bayangi pat ya kini ka jikir khu ba ble ulai banlong ka hok ka nong ti ka jonga ka jongpi ngim yo shu ya ka ban trei bang kata tegana kini ka jingle asap
jong kini ke sorkar ban penerus pa yo war jela ban ailat ya kini ki company ki ban bar ki ban klong ban lute ban romno ya kini ke spa marian ke jongi ka bayu jongi pat kim ailat ya ka bangin tre ban kamai kumbalong tinga ong yepi kum ki pai ba nong chong chong jongi atlik ni snong na beliau i bangi pembra pagadon kata ke ji ki ke bahe hang te nong ba slong nga de karpat yepi ya ke ba pin yami lang bani kersan lang ban ye kitul ki bomla ban ye lek ban ye mi haga jinglong temen lene haga jibut kam haying lene kino ki benta ya ke ba pin ken mau ya ke ban bu ya ke jiduai ya ke ba blei un ai bor un ai ke jing start ke jing chempang ha ki no elam cho ke parti bakila ban ye sat gila ban ye le ban pen bor ban pen ko ya ke ke sokar bakan le naga benta ke jing bit ke jing biang jongi kum ki pai ba bat ngan pen kuno ya gani ke jingkren ke jonga namar sarmut kinong kren ki barkin ai ki ban pen sai ya ke jingali ti ki nongren lene ke mat ki jura jo ke parti renga kren lengkot ha ke jigede bagani ke distrik ke jongi pada chwa ya ke bangan pen kut ngakwa ya ke ban pen ken mau ya ke tin ke bai doktor ki isyat kren namar ha ke por ke belengkot yei ndai ila rengkat kata gani ke jinghikai ke babiang bat ke badapura yang ikung kipai ba nong song song kabai sai ong ya ngin ye yeng pat ngin yete ngai skam ma hagne ke song sibun kidai kibalangai bali ol sidon kibam pat priang ro ye ke jingai andre ka jingkhot ya ka bangim dei so ya ka ban song sa ai ki jaka ki bangi song ngi hun kumni ku bangi long andre ngin ye mi ngin yete ngin ye prakhat ngin ye sai ye kita ki jingmut ci prakhat ki babha ki ban tei ye kani kari kebai ke jongi bat ke ha ke jingya linti ke jongi ha ke jing pe jong ki parti ngimla balle ngimla bachna perthe ngimla ya ke ban penkela ya ke jingbu perkhat ke jong upai ba namar ba ke parti VPP kamdan pisa ke parti VPP ke parti ke baduk ke parti ke VPP ke parti ke ba empat don ha ke tagaliang senchar di kumta kadon kani ke jing pe po ndrei kai ke ba penken mau yangi kalong ke jihikai ke ba i doktor ki isyat pen ke mau i ong ba hauble om judon ke bomla hauble om judon ke bomla ngikum ke parti nginge ba ha ke jiya lenti ke jongi ha pedeng ke ding pedeng ke ha pedeng gini ke jiya ki babun ndre nginge bala dau brei udon rengkat bangi om don ke bomla om don ke bom la ye ke ban pensai yo pai ba ha pedeng ke ni ke jingdum kabatap ya ke jimut ke jing perkhat ke jongi tenga ke tu ipi kum ki pajba no shong shong nani sekmat lada kade ke by election MP lada kadero kane ka MLA election nginong yang ngin ye yeng ngin ye tei kane gari ke bai ke jongi rengkat badu blai namar hoblai omdon ke bomla tangine ki ketin ke bakin dia kublai shibun kublai shia jargo Kau siapa? Siapa sedang aku akan tahu bagi semua lebih terketat. Pelalung belalang lagi, akan dikerjakan, akan dikestep, akan dikesnong ke internet. Tak bentar kejengkot, kejengkia, kejengstart, kejengsyamphang, kebut, kebor, kebulai ni wei. Kumbang irang bak snong mana, akan dikesnong, kekumbet, dangbun, kejengdum, omdan decoration. Henry ngasngo ka decoration ka ba internet tam ka di jinglong ka jong pi kibriyo ka bani nga ngai simen ngai ka jinglong sisur ka jong pi ba tiyan so hai kata ka di decoration ka ba internet tam ka decoration ka ba pimla bandi ba ka decoration ka ba pimla bandi hagan ka por pun power ka jing snongo yakirang ba snong gi bedon lang bangi hanne sekretari snong gi bedon lang bangi hanne iba bright iba di MLA iba juhikai yang baju peni yang baju alam denti yang baju penbet yang nang tai ba damir kumju nang tai kom dewi iba jam nang tai kisam la kan thai kisam la senrang kilong kme kilong pa bat phi ki hat ki ber bat ya phi ki bodon hang ne bat ki bodon hayeng ru yole si ki bodon khonret hayeng kimlong ban hak ban set ban tiu hak ban ai bam ban id Hadang ngais kem berkila bun yo snow ling ba kani kating hong ya kani ka jing pen shai ko jungi ya kani ka jing pen snow ko jungi ken riam upnar ubhoy uwar udai upat khasi bayar ngilong kawai ka jat ban re bagi di ban scam malo ka kanong ren bangilong kawai
kajat berde. Menta habang ayang hangnit, menta ka rin sauterik. Kay kabadya sauterik arsnam mensua. Sauterik arsnam mensua kay kasgi, kabay Dr. Ricky iyo ay kajingjok, kumu MP, jo ka Shillong constituency. Arsnam mensua, ngidang yasobha. Ngidang yakmen, ngidang yasobha, ya kajingjok, jo ka party, baru kertong, jongi MP, jongi i Dr. Ricky Sengkon. Henry Pause habang ayang ang ni menta kasngi. Kamensiam jo nga kalung ba kachibot kachibukat jo nga kakya. Nga jo kaliya la dia barbor nga pukenrat. Balay mesyem no i Dr. Ricky. Akapor bang kajel kari ba kajat penrew kadang daun kambha i. Hawa ba kari ba kajat penrew kiway ki benta jo kajela bad jo kari India kadang pai khmat ha sei. Balay nga jo kaliya la dia. Henry nga sedang bensauto bat paypang. Bau blay ula buri no nakajing stan kajing syampang jong kuon benriu. Bau num sauto ya ka sandor kajong blay. Ladangi sauto ya ka sandor kajong blay. Ngem day syuk ki breu henry ngila day ki blay. Kamday ka kamram kajong iban sauto ya ka sandor kajong blay. Ka kamram kajong ikalong bangin IT haka sandor kajong blay. Kan mau pajbabay kajingtran jong i Dr. Ricky kalong barwan ra ya kasansyar ka kadar ka bakod. Barwan ra ya kata kajiyat teplem. Barwan ra ya kata kajiyat teli jong kariba kajayat penrew ka jong i. Ken mau pagila job ya ka MP election da kalanti ka bakod. Kalam kanu-kanu kajipit-pit jong yung pa da kapisa katingka. Di Dr. Ricky ikwa bayan niya kajala at sansyar dakat party ka bukhod, bakabawan ra ay kasansyar kadar ka bukhod. Henry Pause, ublay wala siyem no. Kata ka rin kajing trang, kajing angnut, kajong i. Padbabay nga kwaban kaliyapi. Lada ka niya ka rin kajing trang, kajing angnut, jong i Dr. Ricky, Henry M. siyem lalaban pandat. Hatu pim saw baday, kakamram kajong nga kajong pi, ban pandat. Ya kajing trang, kajing angnut, jong i Dr. Ricky. Banwan ra ya kasansyar ka kadar ka bukhod, hakaniya ka dong kathan ba kajalay, kajong i burok away. Kani kadang day kasian ka beningkong mawan yu kejat sepo is jantiana do belakaya nga at ndais na menswa. Kani kadang kasian ka beningkong tang bakat penting na ba kanong day kasian ka bakhat do. Nginang wan biang nakapor siya kapor. Nga kaliya la dir. Ngong balayken hapanet sene balayken hapanet satay. Hare habang apet ya ka video sing Dr. Ricky, habang apet ya kinayalam ka pati nga so baka ka kamram ko jeng iru komjo. Ban pensay so fight ba. Na makata ka daw, pa'y babayin. Kajing kano, kajing kanto ay kapati. Kamday kabatang malumala. Ngakan mao pabaklan ni Dr. Ricky. Kidon kibong, nakajakapan klan o Dr. Ricky lalay bang klan o baarden. Hado kata. Kata kamday kajing long, jong kajad benreo kajong. Kajad benreo kajong laseng nongrem ya kahalor kajing ateblam. Mentalas dang bansong shit ka MP election. Ngamtep lano kanlo. Kanda gibreo kiyong dalakran klumari madu preston ka election kala song shit ba. Ndalaong limlay madu kipot kiplang usuri kini kita ka election class lang song shit ba. Haripat ba ba Suabingin jam siya kani ka MP election ka banwan kani ka bay election jo ka MP. Nga kuha MP bangin soto ya kanong rim ka bangingiyan. Ngide ban yang scam malor kani kanong rem wala dang ngide ban haban yang marway dungi hap ban yang scam alor kani kanong rem pay babay kay kabadya ya kajala ka jongi kay kabadya ya kinuong kiwa ki jongi kay kabadya ya kijaka ki puta ki jongi kisiman plan ki bahe iti ki mausun nakajala ka jongi kay ka mangingiyo lalong kumaklaw na lalong kumaklaw na yakito jam jakado pajongi jakamet pajongi balik di yakini kido jam jongi siya kiway pa atong hidang nong try siya mo yan ang daw kasyap ka mangingisyong laning ilong try tang kakarteng pagbabayid yodon kibasho kibasap kibakam kersyan niya ka party nado arajar arpulay arpusaw lani arpusan
Ngaruh akhlam kersanya ke BPP haw arja akulai. Tapi kapor kamdir. Kapor kamdir ini ban sotho. Ya kan nongrem juga parti bangin jet. Ya ki parti. Ya ki noiram juga parti halau kesensyar kata kabakuy. Boleh ngomong kumta. Pai babayin. Ke parti ke jumi ngirwan ban khet ya ki bro. Takapisah. Takatingka. Ada yang keren mentang. Bat irambas nong. Ngadamong. Kan mo gidi yung siyang senit. Yung mentah kadang tunado. Hatsan hajar. Nakapor pakiudor, kapoy arbusan hajar. Nakapor eleksyon kitit di ubril. Tangsan hajar, lai hajar. Kamu tang ramuslian mo ba ni ubril? Ihapan kaliya lagi. Hato nakhala pun yan ni. Lemba kajar kasyar jong kakme. Lemba usambay runay usopat uksay jong upa. Hato ngin sude ya kalong ranyang kamaranyang ko jong dalaliru kadeka hok ke jungi banjit ikino alam halo kesensya ka khada ka bukhut manta kisang ban keno ya ka parti BPP banong baka parti BPP ka parti ka bakrong dengkong ka penat ka parti blue manta ka penat ka jantak mo we urang ba po sara wong la penat ka sentek sok ngin dunit ba makade kadmon ko upai pa ban senyang sa ka parti mamabalik balik ngakuha ng batay ya kata. Mentala na doon unong desa, ubadok, ubakardok, unong bela, ubakwa ban ay sipaw arpaw, sispa arspa sa kaparti. Hato ukmi iyay na kaparti. Hato unong rap, lali unong bela ubang, siyang kani sispa kabangadon. Lingba ka jinglo, barit ka jonga ngalaban atak sispa, na magari ka jingkot por ka jonga. Hato tao unong rap unong, namal bagarang ayat di sispa, to ay kam kontrak no yang ha. Hari gini kibreo kini kino kersan ke juni kisinyang namar bagi kuat pandan bentalan agak dekat juni ada di ke juni margi iya ke juni tresitom jong kino yalam don lele kibreo kibong awak ada kepisah bayar lo menteri Fortuner ba arden kumtar udang oh pai babayin kapalingo kolong ladangi ke parti BPP lada upai pa usinyang sipaw arpaw kini kita percaya ni kamtame ka NPP baka sarkar kaong baka parti BPP ka krong no upat ba kaong baka krong no upat ba repay tabi ngakuha ka na pintip manta kibaduniyat sa kaparti NPP day mano kidon kisiman pelan kibaduniyat laksan paulak lay pusan lak dan kibaduniyat na kikror ya ka parti NPP hari sudon ba ong ay ya kata hari ladon ba ay sipaw arpaw pat fikonyo fithot kidon kibay sikror arkror nantang kalipi ladon na prenjong fi kibu khwai do kilawon ladon ma fi balik khwai do bat fi aru jing bambu barem hatu bikmi lenti banong ngangan sulit khwai kai nganum kwa do ha teka mamot pakini kibre kibaay lay pusan san paulak hato kilas mo pun ang mangisuay subhaya pi na ay nakabunta jumi mentala na doon gini kisiman plan kibakwa man penhe ya kajaka kajongki hato ka sarkar kala pun ang em lagala dunit jaka san paulak lagala dunit jaka lay pusan lak kata kalong tang bamtep ya ka bamtep lingin mo mentala na doon ganun ka jintay la doon ki kontraktor kibadunit san paulak ndrew paulak lalo dong kanong nakajintay kabamtep kabambiang at kasokar kanong panong ay nakarkalapyan ni kapisa nagini kontraktor kani kam deso kanidesyon kani klade ka investment kaya kihapan keligen manta ka sorkar kahapan train nakabenta jonglo ka sorkar kan train nakabenta upat ba lani ka sorkar kahapan train nakabenta gini ka company ba gini kontraktor bahaya naman balay labay pisaya ka da kini ki company bahe-bahe ringi ke parti BPP ngem tong kam menteri na kabenta ki kontraktor ngem tong kam menteri na may company bahe-bahe na mariangi lasen yang no upat ba kamot baka parti BPP ru kan train na kabenta upat ba kata ka di ka GE ka jungi pai babe mentala jan kan ka MP election ka banwan kan mau mensua kajing beng kajing kho jeng ini bepersa ni Dr. Ricky Balong boy Dr. Ricky inile ayu siapa parlemen unile ayu marway
unsulik tasod, lani unsulik tamaw. Mentapat anda ilaklat kisdang banyaro. Kisdang banyaro i Dr. Ricky bang nimlap yu breu kumu Dr. Ricky. Ubabha, ukantan, ukanjay, ubajay, ubastad, ubasyempang. Dan lagi parti ki bong, bala lagi jet kertong ihaban jet yung kertong, ubalong ni seriem bat u Dr. Ricky. Hakata ka jingero ka jongki, ki ong pat sa kumne. U Dr. Ricky tu bahapalat, kada u Dr. Bat skam te umbaha ku babaha u Dr. Pat nginom na hiru banong, bay Dr. Bat skam ni babaha ni ku bahatam. Ubasta ni kebastatam, nginom kwa pan kami kata. Mentai Dr. Ricky, beritor Dr. Bas kami don la kajong kajinglang. Lalu biwat keleng pertai rupin nomlap ya kajinglang ku padon mai. Lalu kia per maknai Dr. Bas kami ya per nai Dr. Ricky. Ngat penting kenai pi bakim ya per nak kanongrem ka baki kidot. Nga banjir halor kanongrem. Boleh ngong kunta. NPP haka sarong haka krong. Kemudian sangat kita apply tiket pagkamunta ka NP election. Henry Kimpala Banray. Nalor bla apply sangat. Pimot Kim Don semua ka NPP yang kita qualified candidates penyakun ya ka election MP. Kim Don semua po ka parti ka jongki. Henry bihapan kali balay kaliwat na sabar. Kaliwat na sabar na bar kimot bet. Baupay ba unjit yung ubre ubadon niya kajuk kajinglong kumbadon Dr. Ricky. Kaya mga kata-kata, karipay tabi niya penjiat halor kanong rin. Kung mga ang mentabit, nganong na banong, anong kwa hiru banong. Nginong day ban ko, di Dr. Dian Along lat baninjok mangiem. Di Dr. Dian Along lat, di ubre, ubastan, ubasyempang. Ubadon niya kanam, niya kaburom. Nginong na banong, di Dr. Dian Along lat, di ibas ni utang na marbingnya kun persya'em. Katakam na gaji kayo pati. Henry, nihapan pet, nihapan jet, halor kanong rin. Kung bangong ay pil na Dr. Bas kami affair na Dr. Ricky ya kajinglaw, hari kidon niya kaju kanong din. Kajing kalibi hapan kaliyo kertong jong ka NPP galong kani. Hato kajingong kajong pi ba kon macam senam ba konrat sang mau de klen na tang ujwat labam. Hato dang klen nom klen su. Hato kajingong kajong pi macam senam ba reservation policy kani banday kat kong kajing buon pat. Hato kadang day na kamday su kunta. Dia mengatakan daw pihapan bisa la na kanongrem kaskam sisane. Mentagi ong ban penrung ya kaktin khasi ya kakernet kabopra. Kikular ya pi. Kikular ya pi ban penrung ya kaktin khasi haka kernet kabopra. Kajeng kwa jong karigan ba kajat benreu ban penrung ya kaktin khasi haka kernet kabopra. Kamdai badang tang menen. Kamdai dang tang mencem senam, kamdai dang tang men asnam lai senam menila bon telikis senam. Handai fight babai kirkular ya pi da kum ne da kum tai ngingan kan saya pi ngingem la ban kular ya pi ban ong bala da gilong mangi lalu Dr. Bas kem ulong kum MP bangin perong banyak kakien kasih ya kene ka opera nginom kwa ban kular ya pi namar ba kane ka jingdiman ya kene kakien kasih ban rong kene ka opera labon delikis nam ka kongres men bagadang sengsara ka sarkar kejela ba ka sarkar pedeng balik ka kene la penrong ka NPP badon yo MP po Raja Sabha bat ka NDA kemudian ke sarkar pedeng kikema ban penrong hanre kikular ya pi bai babayen nakaliang ka jongi hak kerteng jong kertong jong ka VPP Dr. Batskan ngem kular ya pi banong balangi yo MP mangingit penrong banyak kaktir kasih kenet ka bapra ngem kular ya pi hanre ka bangi kular ya pi kalong bangin 3 sitom ngem 3 minut bangi wanra ya kasensal ka khadar ka bakut ngem kwa ban sutot yupat ba ngem kwa ban sujeler banong ban job election em ngem kwa ngem tieng ban ram ka election banyak ka sutot ban sukular ka yupat ba ngem kwa hari kaya bagi kular pi kalong bangin 3 sitom ban minut bat barwan ra ya sensal khadar ka bakut lei ka tikran jeng Dr. Ricky hakisnam ki bladap habis maktin khasi banong khadar ka bakut namang takadaw pan babayet kikular ya pi ngaling asusnaw haladin ong bamenta ka parti NPP kaong
Baon namar ba Dr. DRL Longlat, ila penrong niya kaktiyan kasi, kung ba official language ng Kajalam Meghalaya, mentala da ilat sa po Lok Sabha, ilati kinalupaban penrong niya kaktiyan kasi, hapo kakredit ka bapra. Kitap balay, kipenti kinaya kumta, kitap balay kikular ya kumta, nama kitap pakinram. Nama dalaram makam balay, ngigi bajok ke. Ngigi bajok ke. Dasar dengan melaban penrong kai kapag ninahan jubah upay ba. Ngem kuha ban kular kayo pa ba lagi kular ya pi bangin try si tom bat minot top. Bangin penrong ya kaktin khasiya khanet ka bapra. Nawa kata ka daw. Pa ba ba kani kajingkran na kalian majungi namang ngem kuha ban top ban ngem kuha ban syukur. Bat banlang UMP kamday babra ing sakran khamba. Banlang UMP kamday tamon ban penrong ya kaktin khasiya khanet ka bapra. Kibuan kiwi kam. Mentah ba ite mo dawang rukom jo. Hagani ka dong katahan ko dong pipitap kamba. Pipitap kamba. I-Dr. Ricky ladapan kren. Hapolok sabha. Kajing kay ito yung doyong. Lalaki he dakihan. Hari kibaret kibari hakim yo. Siya katakala. Balay. Balay kun kardam mi kibaret kibari ako mapikardam niya kitam. Hari kibari kibahan. Ki ayla nakabasok. Balay kinikinong kay doyong kibaret kimla panyola. Halaka jong ka khendaw, halaka jong ka siap, halaka jong ka jinglong taray, ngilong naway halakari. Pagbabayit, nginong kwaban kular, yapi da kabsusukor. Ngin tresi tombat ban minot, ban wanra ya kata kajin kalah kani kadong kathan ka jongi. Pagbabayit, ngakwaro kanya pi ban pensaw kani kapor. Baka nigaan pi election gaday lupabi kajin khon niya, kajin khon am taw arajar abupa. Kini kita isi tongkan ni. Kita lebih di kilo sanspa, kita lebih di kilo siaga raja. Tabakan mau ngai pi. Bakamdon kanu keren yang kebelawan ses lapor hai. Bande tador dia lagi. Ngajuang ni kena kentir nganong biang sesisin. Lalu video yang lagi mentah. Tang lalu sebaik kebesan hajar. Lalu video yang lagi mentah kalau video yang ketelung Lalu kapateng benriyo kasliang daga ipin ID niya. Daga ipin ID niya ki. Na mga taga-tao, pagbabayin, imday ki Maria ding, imday ki Maria ki. Menta, kajing syanyon ben yung kajala kajungi. Habon ki liang, habon ki benta. Kasorkar kadap na karam. Kung mga lapatay man hagani. Kung mga lapatay man hagani. Baka jingyo, kata kajinglom nyo kajala kapay doon, nyo pun riwajar kolor, wow, lasngoma. Nyo pun riwajar kolor, lasngoma. Handre karam kadai 100% kaumut balay ko arajar kolor. Kasukwa mapintep, kasorkar kam kwa piu pintep ya kan. Kas lalang isyem ya kanu karam, ngakwa ban keli piu pai ba. Lalu isyem ya kanu karam. Hapsi usot na ya. Matray na buwan na penjongin, kasim ramkay. Lagi ni siya na naman karam ni hapan siya usot. Kasot pagkajalag hapan siya, hakasisnam. Kaday siya dyan sanspa sa upong kulor. Hakasipnay kamot chispa arpupra kulor. Hachiski kamot pasaw kulor sa kulor arpulak. Katagaday tangkasot. Kaya kabanjiya, yung ilan na hapan siya na karap. Kaya kabanjiya. Kabaylan kakiyo. Kabelat kagiyo, tingting kiyeng terkalagtan patan, lapoy kabelat. Pay babayit. Ya kadi karam jung upay ba? Kasor ka kadi jung upay ba? Na mga taga-daw, pay babayit. Ni hapan sa uto siya. Bala na nga ang kumta. Ngamtot pat banaong ba? Larawan kami pipila sa kanong simram siyo ni hapan siyem ya karam. Tangbang ni hapan pet, hay, ipinlot ya kani karam kay. Lalu kawan ranay, nakajin mentay upay ba? Jom kajalang ka jungi. Mentay yung nong rap, pisuay na kataka focus plus san hajar. Kataru ar installment. Si installment arajar san spa, kau installment arajar san spa. Nga tips kam. Ngala try bikin nong rap labon stem. Unong rap undong kami kajing le isin ay jong nuru. Unong rap undong kami kayaw kababiyang. Bikin la bandi, yakimar kabakikirat kilian. Unang rap udang nakaktiga kajat nakakabot nakakamat bantray sitong ay kasep kanjaw unang rap ujuang dangla kado banyak kabam
unong rap untung muntap unkhet jalau so berbanyo de kata kata Tracy Tom gojong masuan penbet yang ni dah kata kesan hajar kataru ar installment si installment ar dasan spa kawai installment ar dasan spa pai babe ngaku akan ban kentu ya pi ngidai kawai kajat benriu mentala penpia ya kajat benriu gojong ni ningkong dah kajia snotan ngaku aban keren ya kan ni ngidai kawai kajat benriu gojong ni pindapat nasun ngidai tang sikmot tersem mental ngambak langin don tang mala kumno arpusan ado arpu falak khasi ngidon tang ba arpusan ado lai polak kumonongno ngin subu anta na maka sensus kadang da ado arajar khatway mental kadang ya ka sensus ngatrai mental kumno ngin don la kumno mangi kajat benriu ko juni ukhendriam upnar ubhoy war ngila bandon tang ba arpusan ado lai polak kendapat na sahit peneng ngilong tang sikmot tersem arpusan lak hayupi di tang long thok matrik mencim senam arpusan lak hayupi di tang long thok matrik mencim senam arpusan lak hangme dei kajat benreu ko jugi ukhen riap upnar ubhoy uwa te balai ngendang ya pat balai ngendang ya pra da kajia small time ko jung kabas ngosi bakal penpang no de yang akalong banginom dei yang pen ya pher yang idakan nya ngadai ukatlek babra di dalam kajong kebalang kita ki parlok kita hala kajong kebalang dan ki badai na kanyam tendrai lu kumju handai ngem smoker maka ta kada kajingnet bani burom ya kajingnet joki weipat kajingnet ya kajong kebalang kamut benisi ya weipat kebalang kajingnet jompi ya kanyam kamut benisi ya weipat kanyam haringi dong kawai kajat benre wadom pen piase ya kajat benre kajing smotan bat kanyam khamtame ngiri kawai kajat benre bangingi dari banjeng sekarang pat babe kentang yawai haban penkut nganu kren jerong tan yola jerong lupa anailah hi bat dok dari babat sekarang besar bat sekarang kenal begini balik tap ya kabut ke jom menta kini kiwada ke sarkar kiling ki pisah upat ba uyok hi na kapor sa kapor uno hikay uyok hi na kapor sa kapor sudan bok begino hikay kimde ginong kang bayar Ladai kino ikai kibiyak hi akatakar ko matay lapro andre kino ikai kino kibastak kibasyampang kiya da kawai pat kalenti oh kajing hi kadon labon kalenti ngamong kanon kajing hi kalong kabasniu andre kino ikai mantaru kiyak hi nakabanta ka chokok ka jongki manta pinapiki kontraktor kinyo kam balay boleh ki kontraktor kinyo kam namar la don tigi company ki bahe ki badoni at saka NPP ato ka NPP kanong M ya kita company ki bahe ki badoni at saka yang menongkem jadi kontraktor jukari bekerja beliau memang tak ada upat babit ngihap balik dia kamu ko jadi berwarna ya jadi kelas wadnong ni dong ke BPP kala job lupa manumang puta nanong ni tap roadshow kamar kiwi-kiwi kala lihat nin job baik kata tu lalu mo piong kena school nanong ni tho exam nama la tho kiwi ngarungan pas baik kanong dai bonong puta kanong dai bonong puta ngide mon pelaj ka poro sumi balik tap ya kabut kenmal gani khenjat Artong mensuai banwan ke BPP kinong tak buat kiwan tando ribu arah 2,000% rementan makan ke MP election beladak kinong tak buat ke MP kipoy du nyau pusau mentangin penting kena bakal banum duna yang terpusan kadi ka hok ka jungi bangin jir bakan mau bakan dia kadi ka nam berkeburon jong kejela ka jungi manwan ra ya ka jingkela ka dong ka thain ka syong hanga bat hapi bakan mau aku on batay la dong ginu ki priyo ki bawan na sarkar nakaparti jong ka sarkar ki bong namaro bikram karshan yangi nginomay AFP nginomay karoy ka pare pi ngamtet na kajian yang kumtahan ni Krishna lada ka sarkar lada ka NPP kawan hagani Krishna ka jong pi banong bangi nginomla banay ka kampun roy pi namaro bikram karshan ni NPP ong yaki kum ni habang ngi tek petrol menta ka QC pa artong ka pihak bantep pat babit nakasis pa artong ka highlight ka kalet sa tax jong ka speed kau mo pamabhirot pisil tax sa kastit ladaki kat pagatuka roy kapar kapisa kawan naka-tax sa bangin isiw kani ka hok jong ladaki ong manginamon ra suya ka roy kapar kaniya kadong kathan na mapikam karsyan ka sarkar ong ikiwa juwan lum tax suk mani ong ikiwa ka kom na kaniya kani kapisa ka jong pa ladaki pithet jan pithet nap lagi company ki bahayar hapan siw tax petrol ro hapan siw tax pulit bam giros tran bahayar hapan siw tax
Lara biong bakangin pinumaiso ya karoy kapar namar bagi kersan ka parti PPP. Ang wat numon lum tax su nangi na dapat petrol ru ano maiso ka kalay ka. Namakanya karoy kapar dari kapisa ka tung pait ba. Kentang yawa ban penkot pait ba bayet ngakwa ban kentu ya pida ka mensim ka basore. Ban soba. Ban ailam ru bajing kersai sa kiway pa. Ban pensut ho alam ru sa kiway pa. Ya kan nomrem ka jong ka parti. Baka parti ka yang scam namar badon kinong kersan ki bas scam. Sasisin Kendam upnar ubhay uwar, uday upat kasibayan. Kubay subon, kubay siyajar mo, haupra. Konsistensi kebakemen nagta jonga bajong ki BPW kebedan dekat ni for hoi. Abani komni kanu kaden bakapun nak boleh try tengah. Ya kijing kerku kepada pian kejamu lakalan ada dia seperti bat kita kena tak boleh keluar sama kijing kubli nikongnya iba dakai kor bolong syok kenor bapnia ya kenika jingilang hakenika lempung hakenika konsistensi ke pemerintah ngai kijing kubli iba dami wanhi rembai unonglam nagenika dong ketan ke jongpi presiden jong ke district jong ke PVP Agizor kat ru ki MDC bi ki jongi ngadu iba jam syafran MDC nang tina po riwar nang tai kong Dewi ba kumju ru iba Prince we ni kinong ilam ba kumju ru na ke jing play khamtam e ya ki rang ba baru arut ki badan rikat bani ni por rang ba snong jong snong military ba kumju ru ki rang ba snong jong snong krem bersian ngai ko jing kublai wei sama jangka parti bakal berkat mensong dan dapat ai kejingkeren bahwa ada bagi siap ia kejing bersyai ia kejingkeren nadu iba dami iba keren ia kimat kijura iba kata berbaidai bagali gedong getai jangki berkunjuru kejing bersyai nagal yang iba kau berkat mensong asal kelasyai apa yang jong ini por kuasa But nagalian ko na so ba ngam dog kam chu ban kren Henry habla bu ban kren ngahap iban kren nama kidon ki bentan ki bana galian ko na ko ban kren hapring jompi ni por wang ta bar ka jik play ka bagker pang kalej nagta ki wait play ki pai ba no so snow jompi ki jompi bar ki sok men ru jom hap den jom kali ka mana lepo hapring jom atli ki snow Kumbu, mila bani syong hagari gelempung, ban sngap ia kejing percaya kepada Voice of the People Party. Kadon ban ong, hapeng jompi upai pak nong sosnong jong kini ki artli kisnong. Kadap ru da gaben siam jong kejing sokmen bat karhem gaben siam. Habang awan, habang adon hapeng jompi ni por ke pemerintah, nama ngaso tu syai, ngado pasang. Haswa ba iba da kenko. Inpetip mana mau banong ba kini kisnong ki belai ka jingkisan ka barat ba haki artli election kalau jangan lupa ka jing so gitu kan ngalamut hiru ban keren ya kata banong ba mau ngatip bangani kisnong ka belajar berkat ka Voice of the People Party nadu ka election arpusa hari ini ba ka MP election ka ba kumki pardo ki parasnam ki para Kijonga, kemudian nak dikatakan riprar ke jompi. Esok kemudian bahak MP election arpo orbsau, gani ke district ke jompi, lagalong hak West Giant Hills, lagalong hak East Giant Hills. Iran nyutli ki konstituensi, barna baro nyutli ki konstituensi. Kali kerekut, barang ni katong katakan ke jompi, bila ai ke jingkusan ke berebak, ia ke Voice of the People Party. Ban pencap demprum, ia kertong ke jongi atau kapur. Dr. Ricky A.J. Sinker. Pada ni magdadaw bang adon na preng jompi ni por ko mamta ngom. Nga sotu nadu bangawan mene. Nadu bang asyong nga kadi jaka nga sotu nga so syan. Karhem ko mensim ko tuma. Namar kadi ka snong matri nong som snong. Kibala pediang ni akan nongrum. To Voice of the People Party nadu basta. Ban ngamar tatin. Bagi nong Krisyan jong Voice of the People Party. Kung mga sotu ikinong Krisyan kiba it ke jonga. Nang tiyan na po kasi nung mulai ke bait ke jonga. Nga sotu ikinong Krisyan jong Voice of the People Party.
Nado pasdang, wat apa dengan kejingan tiga jonga. Haus nam arpulai. Wat hadu ketuka si. Kerja last day ban camping. Kesgi ke bakat du pengiyo ban yelap election. Hadu tu kesgi. Abang keren kena kesan ke jonga. Ka sotu ban ngatip syai gini gowe. Yang nudu belarai ban kerja ni ke Voice of the People Party. Onom ki naga nongrin ke Voice of the People Party. Walau dalam hatu keluar katukan ni. Kebal slow artetin banom. Nama ini sotu abini berke election. Kumba katukan ni nagi nongkren menegel dan berkeren. Abang ye keren ye election. Ki babun ki political party. Ke election kadai lesi. Shitayo artayo. Berkam tame kadai hakita ki army. Shwa jong kesgi balik berkat ye ki vote ki bakodor ki jonga ke jongki. Nama lagi babun ki political party. Kadai kita ki army. Bagi kita ki army shisha. Mo hari sing ngasno katu lagi ni ngelam jogi wei pat political party ni ko jela gi ong ba mau na kalian jong nong ngelam uang bangate nganom song thai nganom thia nganom den hadu kata kasi bangin le bantat ya ko vote mo ngamtip lagi lah ne an benle kumta na kalian kejui na kalian ko Voice of the People Party akapor ko kinokam benle akapor ko kinokam benle ban insya supaya ngile ne rapor begitu kam bentia dengan nang bentia kali ka bau bleu lebu nang mata jonga apa jongpi reinam ta jong kita apa yang itu epi bahagi taki army suaga election nang mata joki lesi haitai army dengannya naragi om bangin om tia ngin om tem namaradi ipor bagumita bagian rung seksnong kitau bagian rung saman laki tingkong hiem ban persang ban tiap ya galong renyeng kejonga ba kejompi lingba ka vote ka ba koridor kejonga ba kejompi andai ngam artin habang ren ni kesnong kejompi ngatip skemru bagum kita kinong Kristyan kibala Kristyan ka Voice of the People Party alo kan nong den Kristyan nado ka basta ondom den kispai rupa kibla ban thiet no ya kata galong renyeng kejompi lingba kata ka hok kejompi ba lingba kata ka bor ka ba bibidon ba kata galong ka sibut kabagodor ke jompi ke Voice of the People Party apa kawan sabi pai ba ngajong kat sebalik ke Voice of the People Party kam khai ni dum dalam batang di bawah sama wala kerana khamat ba ke Voice of the People Party apa ke pek ye pi ini pai di pai ba nong sesidong jong ke jela jong ke senong jong ke konsensi apa ye pek ye pi ini pi market mau ngempet ye pi kum ki mar ki mata lane ki merat ki bala ban po da ke dor Rengi penye pi kum kita jing thau ke berkerpang di sana. Ki badan ni ke jinglong ke koto. Bat ke don hapi ya ke por ke bala penkop ta kerti sensya jo ke India. Bagata kalong ke por ke bangin jit. Ya kita ki ban nikmat na kata jonga jongpi. La kalong ke MLA election, la kalong ke MDC election, lani la kalong wat ke MP election. Ke Voice of the People Party kan mau. Kada nyokor kada nyotang. Ya kawai ke vote ke koridor ke jompi ni da omru kene kawai ke Voice of the People Party mangi ko kita melam ke parti bengiwan tempat jompi ni por ke bamtangi omla aban bu dor ya ke sibut ke koridor ke jompi dan sebai rupa ke bala ban tieto ya kata ke sibut ke jompi pat kombangi kita melam ke Voice of the People Party inyokor inyotang ya ke sibut ke jompi ka kwa ru bampi ten sotu ya kedua jom ke sibut ke jompi hagi bobon kita nya bobon ki kat kamtam gua aban kan agane ka po ke mentah yo dan pring jongi yong ongi wan nak ke snong ke bangla ai ke jikshan ke berba ke Voice of the People Party lagalong ke MDC election ke bandat lagalong ke MP election ke dan sudah au arpo sound yo king sing no banam mon ne UP la job lupa nak ke snong oh ke VVP kan job em ma hendaknya sautu ya kedor jong ke sibut ke jonga bat ke jompi dah sudah collection haki sausan peliki jelah pok keri India banglet skembun na pelenjungi lai apo ki kot kubur lesi apo ki social media bagai ke baca pok Tamil Nadu wei na ki kertong jong wei ke political party ke barang mi thamai loyo ke jingjop bat ke jingjop ke badas salit kajing job ke batang sibut utang. Eu tahu kertong bawan paar. Pak
Kabasotanak sisu golong ba. Utau kertong upay ban job. Da shivur. Bat kaway na kata ka vote kawan. Na way na ginong sinong hapo Tamil Nadu. Ubatray siya kaway patkabi ka ba jengay. Hanay ka jing so kya ka jugu. Haganay election ka ba ng syudad. One day na kata kaway ka ri ka ba jengay ka ba utray. Udo one day kanang. Ban ay kata ka vote ka ba koridor ka jugu. How tau kertong ubapoy siya katong. Ako aban penso tu. Pagim dokam bat casting. Hagbi di bat keluar election. Bat kan tame ni election ke pemerintahan. Hoi ke election Commission of India. Kampat sel penbenar. Ia ketarik lani ubenai. Bakin penlong ia kena ke MP election sitting samai. Kabla wanja limba ke jing klat no. Kabla kendit krempel perkat. Jongi MP begi jonga berjongki. Election Commission kampat penbenar. Henry ke Voice of the People Party ke lawan apa yang jongki. Magi long sibun kita. Kemudian ini report bangiwan banyalam election wala ragari sibunta na kata. Ini kejiwan jongi ini report kalong bateng scam banang pensyai barajo ke poru ke parti kumba plai bat kumba lamat thang dei ba daniwan hi mene ke parti menta kadang pengkre ya ke jingoki banya wir ke pardo ke parsnam jongi hakeleng gari hakapor ba hakatarik ke baka vivipikan bu ida kni nanti bawat nakare kesenong mo jongpi kendon kibane snok tilang baka Voice of the People Party hang baka party kan sepin bana ya katarik bat ya kasmi kabang ngilit ban kia tower ya ka sekretariat nama kita sibut kita paita kita pun ke Voice of the People Party ni sotu hakajian tiga jugi license ko bikia dali hakajian tiga jugi ngilamat lai kendu sibun gigi ilara isibun ki mat ki curang ki berkata ya gari ba kejet beriu lagalong him darbar tawan lagalong balik benda keren ya chief minister ba ya sarkar barban pa ijing tho ki babun halo ki mat ki issue ki babun ki berkata gari ba kejet beriu nei wat apreng ki jing tristong ki jungi ka babun si ka sarkar kampung siap ya ki babun ki jing persong ki jungi ya ki jinge ki jong pata dia menggunakan lihat jong parti ni sotu orang itu bagi ke surga kan menesa bagi orang tu jikaman bawar buka dan wan ke jingklan hari ke jela bagi jumpi jaga jing pengklan ya ke surga ban wan ke surga ke berteman ke surga jong Voice of the People Party ban ngamar kutin bawar buka undi muslim bawai pawai kepala kerjaan lepas ke Voice of the People Party lagalong Family election, lagalong MDC election, berkantam mengenai ke MP election. Kena kata kami anlut, bawa arpo pra, undai usnem, ujora berujung pi, kinong kesan, kibarat ba jaga Voice of the People Party. Ngitip, ya kata. Henry kum ke parti ya kejingan tiga jengi, walau nilai license, nilai tu epi, ya kejingan kejingan tu jengi. Ini suatu ban I agar ke sarkar so arsnem, kanomlong. Nilai persang. Kemungkinan dalam jaga Voice of the People Party kemungkinan ni jaga Voice of the People Party bat kumjur kum UMP yoi bat kum UMP jengi terus hitam usutu ikat jengi ya kejimat jengi pata la kalong habi di bekasong sok song singan jong ki pardo ki parsnam jengi ni so sarong bat ngaso kumen manong UMP jonga jong pi ulara usutu ya kejengi jong ki pardo ki parsnam ulara ikimat ki isu kamtam awide bagi pardo ki parasam juri kamtam manoban kam sultu ya kata mo nga usong hapo sorslong hapo morai kaslong kemudian hapeng ngale sin hanum da kam sultu tan dengan tukskan mapi ko kita sorslong lagi kislong parti kislong ki bamjai mo da itu yang namanya yang kli nama ngai ya katu ni ki kulit para kemudian ngari gajaka nganang kli bagi itu ini apa Omjai dan ni kedon ka outpost nomor beli kedi ke senong kejopi kedon hapo ke border pat kecelan asal manu ban kan sotu ya kejing ya kejing ma kejing shem kejopi lakalong mati ko song hapo kaput pat ke jela asam lani mati mau kumi ba jam seprang iba warna ke konstituensi kemudian hapo ke border ke international border perkeri Bangladesh manuban kam sotu
lek na pi kinong song ke badan ni kedong kathai dengan so kemen bau MP jongi olara ban penso wat apo parlimen bandra ia kata kajing mat kajing shen ke jong kum kita ki pai ba ke song hapo ki than khapu nei ke basosi kelong ba kani ke isu kam nei ke badang mentah kani ke isu ke bajan na ka wei ka stem she ka wei pat bar ke basosi kelong ba wat hakini ki khinjat benai ki belet ki pai ba ki parro ki parsenam ki jonga ki jong pi ken hamat pian ni kata kajing ke bang yo den ma tadau yong kamlong ban casting ka voice of the people party den ma tadau ka wan shu pada na marngi so thu ha ka democracy ha ka sensyar pada ngim le ban klet ngajupan kenal gani na mar gani ka kentien democracy lani la pen kelas den hasingi ong ka sensyar pada kade kentien democracy ka wan na ka kentien ho kade kentien thareng re ka wan na ka kentien greek arti ki kentien ka demos bat kratia bala da kelas tin prank kabut people's power la da warra tin khasi kabut ka bor ka jog peta tin ma da ko VPP gong haba ka sarkar kan sia ngiron tar samut ke mali jog VPP kom makalong adu mentah kila bandum ken ko ringi kinum ken snap ingi bat bursin bagi warra iki anya po ngin normal tawan habagi persang banyak keren iso tu panglaran margim tan yung number hapo yung normal tawan kemudian rio pawat bagi mana macam pertanyaan ruyan dari tangan ini kau itu malah dah sarkar kan siap ini kiba bon kimat ki isu kiba upai pa umat kecil ilara pa sarkar keempat yau tidak malah tadau ke voice of the people party kalau malah dongkam kan hiar madan kan hiar surok bahkan ya wiadu upai pa panjadan senda ke voice of the people party tidak malah tadau ke voice of the people party kini kesi geleng pantik syayu upai ba halo kita ki mat ki curah ki baka parti kelas syim hakamat ban pelong iri ki jinga ki ban pentuk syar soka bagi gini ki mat ki bakta yangi kom kerjat mati geron haka jing sedang dengi don pratli ki mat ki bangira mentag la poi syaka shipau tu balese ka ban tamnya kata gamle le ka parti kan syim ki mat ki bagi upai ba umat ki jinga kasku apa terkenal ni por ke mentag don pratli ki mat ka belingkong kamat ka mahakaman kadai bidi batu lu pomdeng na trai bun na pring jupi lagi batu mat lagi baka sarkar makadu kapan abandan no yang tu projek habini batu lu pomdeng kasba bertet bakon ke parting lagi ke jitu joga sarkar kumno ban kurup jubo ya ki jaka peta bat khamtam ya ki jaka sarkar ban tiapat ya kita jaka syakita ki company bon nabah kali ke sarkar rabon ra howe ka an po indor bar tawan hakini ki khendiat snem gi belet no ban hapo coba takaan lawarra i mikros banong ba ke sarkar kala ban create ya kita ki lantans kabamut ba ke sarkar kan bu kan thiet i jaka ki baka kan bu pat ke sarkar pat ke jingfu ke jongka ka long ba lingba kita ki lantans pat kan sedih sya kita ki private companies dari mata dah nak lihat juga voice of the people party ngelihat rembak lingba presiden atau kuar waktu ia kata bankan ia kata kejing persang juga sarkar banwanra ia kata barang apa kadu ke sarkar lingba chief minister ki apan wengno ia kata dek basusi kelong ba war preng jong kejingong ke jong ki ba ong nginum betrekam su ia kata banong ba in create ia kata ki land banks and dek ke bang yu ipan baka sarkar pat what ia ke jaka kebeladan lupa empat tiat wat ia jaka sarkar kebeladan lupa ru kumangi ka persang bandi sya kita ki private companies kumbalong hangti hapo umyam ban ai sya kata hotel hapring ke jingi trailang ba kata company go pat ke company ka bang next scam lo pat ba ulang basta wat manu ki bidai ki try jong ta company mana manu ban yonam ladang ide pat ia kata jaka ka ban riu po akar tam kabaran hangti hapo senda jong kapung umyam ke sarkar kala pensene no ia kata gelumpung deng projek ndai ka banginam kam ban ya kun menta ka lomba wat ia kata ka basa laipo akar ka bagi ong nginum kta itu lumpung deng henry ya kini ka laipo akar ka badan pat hang ni hapo katu ka bangi ong ka orchid resort ka badan umyam ka bangi ngai skat yo bun na prinjuni ni lapoi
Kila lekai harus jangka waktu yang kemudian berorkid resort lewat yang ketua baru kue kembali kau akar kesorkan mentah kebut pen IT syirik company bersna yang katakan 5-star hotel dan ini katakan resort hang tu. Kajikli kepada dokaman bu ini kesorkan kelong babali dokaman bu light kau akar bersna yang 5-star hotel dan ini katakan touch hotel kebagi kuat ban on katakan touch hotel. Lada ke touch hotel, kau ini touch hotel di Paunam hapo Mumbai. Kadonna kacaka kabatang hapo lai akar ke jinghe. Ke touch hotel hapo Mumbai. Kadon hapo lai akar ke jinghe. Balai mangi syari idokam ban haban ai du kumba lai pro akar. Ya kata batsna ya kata ka hotel. Bat ke boy so bi party kan yaki bat kayu ya du patpan. Halo kini kimat kebaningkong gumong ngi lumpong teng kabar hawini pat kini ki kum ka DSC ke FPSC ki agency ki commission ki bat kam hagi sha ki commission ki bende ki commission ki bat hok ka di balong ka bakhut ka suba nek ba sosi ini si ki ba menta kum bangitit kum bangiyo sko bagor kom tukam tungjam kam long ka bape nganga di way hagapur ka banganak kham sama ngala pendat kibun ki jupuli barang khun ye sibun ki exams lakalong ki kam ki berat adu ki kam ki bahie kalai khun ki exams baragi babun ngamla pan pois baga ju ongi kan gawai balaranga thep kam lada ngamio ru kanun soye lada ngamio kam soye lada ngatep ba kita ke bayo kilale khamba bane kabut they deserve better than me kabut kilale bha banyanga lada ki yo amaki gam soye ndai ka pendam yaki babun ki samla hagini si ki bamenta kalong ba ki badai hok banyo kimio ki yo da kita ki badan ke jingidai ke bajan bat ka parti ke basinsha ki yo da kita ki badonnya ka pisa bat ki bakloy ban ai da ka pisa banyo kam hoi ni soto ini si ki bamenta ka kam sarkar kamla ban ai kam sarkar lut ya baro katani hapane sha henry ya ka badon ya ka badon kat ka badon ki kam sarkar kamut hap banyak dakal ti kababet ki badai hok banyo ki de banyo baka voice of the people party wala da kala ekren na kawai ka por skoi pat sulong baga voice of the people party ka padon na kabor den ma badang hapan mi den ma tadang long umlang ban i nama da i kan dir palak wal ars namru baga ka sarkar kala ban dir ban kalilam yani kum ka jet menriu ling bagi jaka ki puta ling bagi kam ki jam ki babun den ma tadang ngimi ban ngiwan su peta pandra ini gimat berkabala kamat kabangilara kede habidi bat kinong hikai ke i ki jonga ke jong pi ka voice of the people party ka sosi banyi i bagadon ke jingi ben habidi bat kinong hikai ke i ki jonga ke jong pi ya kinong hikai latip iki kum kita ki nation builders kita ki bantai ya ka ribat ik chat benrio kata kade ka kerdan ka bawunong hikai udon la kalong kinong hikai haki school lani haki college nei ka basosi hagani ka jala ka jui kadon ka jing nyon ben kadon ka jing le ben ekinong hikai nalor ka kam hikai ka bambian ka jing siu ka bambian nei la punbun kam ekinong hikai lingba ki extra work ki babun o mentala bun kam kinong hikai melek banlum ya kata ki census bat kumjuru haki for election kinong hikai bun kam manapa ni election duty ongai idon ki baong ba ne you election kada isisian sansnem ngapubur election kada isisian sansnem ne hok ketiang DNP hakini ki lifetime ki balalit no election kada manlaw stem denem dei arpor fly MLA election let duty non kai arpor sao MP election let duty dan kinon kai arpor san one biag MDC lagi tibian kinong hikai one war kuar rio menta one biag by election lagi tibian kinong hikai but omsem sang dadat nani sang system le sing yo break tang arpor new taru arpor new kan ka census duty arpor pra kinong hikai hablet election duty dia kai kedua katu ni kinong hikai kai kedua katu ni kinong hikai ni si kyong so snei ya ki kena so snei ki kena ha ki tu school ke bakinong ikai ki hab banle le census
Hagaba kinong ki kena school bapli mo kimio shu ke jing kai ka bapiang laban shui ya ke kelas ke joki nama kata daung ngim nong menilai kai ba kalawai joki kun kiti ki jonga joki kan mau kalawai joki kun kiti ki jonga joki ka shonge kumno kinong kai haki sau kenro joki classroom ki sandur ya ka perkhat ko perdan ya ka long renyeng joki dan mata daung voice of the people party kawai ni kimat kalong bang ong sange kacing pun kam pun jam ya kinong kai lingba kacing ai duty ki balai project bat kumju rupan ban buram ni kinong kai la kalong harbi bat kacing syakri kasuki da ka ai kacing siu ka pian bat ka paka kata ri kacing dawa jong ka voice of the people party e keren ru ka voice of the people party ru ka keren persya ya kacing thungkam thungjam ya kita ki bala song thach no maupun ka post retirement benefits kidon sibun ki batrai kam sarkar wala lagi lakut ya gading trai toki nalor bagi yo ya ka pension nalor bagi yo ban beteng biang ya kam barang kam ka bagi trai yo biang ya ketulop ka bahe ka ban repo ka ban nyopo hajar nalor kata ki yo ki facilities kum bagi dang yo kum bagi dang long kita ki officer ka VPP kong kidong kam ban penduk no margo ya ka bakum kita mo namal kidon sibun ki sama ki bela biang ki bela bit haka pulih ke putih kiba apkam apjam nagani ga sarkar ya kita phirna bantep ne bitep pemban ya kita kibala song thai kibala yo ya ke jingyo dong ling baki pension baki sibun ki wei pat ki jingyarap ki baki yo haka entire service ke joki ka voice of the people party ko wei ni kimat kadai kata bat ko wei ni kimat ka voice of the people party college upai ba ni ki por agni ski banong ban pelong ni ki jingki ka wei habidi bat ka khando ka sia mau kendo siap ini di babun ki kendo siap ladang lek nanga napi bat ladang ikan hapo kani ka ri ke jonga ke jopi ki babun ki mdan shu watang kendo siap watang ban song ban kau ya ga yim ke jongki ka voice of the people party kong ya kataru ngihap ban ya perkapa nang ta wei pakamak ka bakta bai ku kecet bende kolong habi di bat ki mende hamtam ki barum sha ki jaga ki ba khamtam ha ki jaga border ki jome ka voice of the people party kong irong ka ban pet penya ba namakan kata ini kari bar kecet dia bar sabu wei pat ba voice of the people kan kran lingkot nama ki mat ki issue ki ba play so na go ki force ko pat ling ba kecing pecah jong party ku kecing perkenal so wei pat kamat ka ba VPP ka bu kamat ha ki kecing ki ki jome ha bi bat ong ban sangi no yang ta ki coke factory bat ban sangi no ya kita ki cement factory namar giyo ni bagi ki coke factory bagi cement factory kim penyodong ni ku kari bagi jet riu kim penyodong ni ku kari bagi jet riu hendak kita tak jing dorong yang ku kari bagi jet riu ka bagi na kawan mane nang tai bandung sini snong jofi ngadong mo wala da ku melong di rang basnong mo poi sya snong lesi ke badang tum dengan ong pi kam de snong ke badang tum de ke snong ke ba itna mo bandalong le di benek ku mo kajing itrat kami mariang kilum kiwan ringam tepat adu kan no pa kata kajing itrat jog le kisnong bar kajing sgan jog le kisnong hatu kadang tonne mo ladangim nang ban sumare ka lingba ka jukom penjet kejungi ya kami mariang ngalapoi syakti gidong ke than jeng kong dewi hagi election campaign kejungi ngai pangut berpek ya kisnong lu kisnong habang ngai wat ki building ki bahe kidon hatu kisnong ki bobon ki building Lasna ka yir ka baitanan karong grup ka baitanan re hapreng jo ka baitanan haptap sa ka plastic na jo namar balik namar ka jikta jong kita ki cement factory madon shaki shapo lom shno ki kali ki bagi set ni wan minute ki set tak atong de kanta sha bagi let ni pet ya ka kali on ladap ta ki ki babi na kita ki cement factory kabakam sosi kalong gumni saja mga manopi bayo nong pa kidikimen kibaget ya ke spa nagani keri ke bai ke jonga ke pi o kat kum ke tip ke jonga ke bangayo ngamtip la kalong ke badai ne ke bapaka pat ngin nangewa ya kata ne gidon ki cement factory share ne gedong ke thai ke jong pi ki bakamai om dunai ka san spa san hajar klur ha ke sisnem perkhat mati san hajar klur ke sistem ki kamai pat kata ka jaha ka jing du nong ke jonga pa ke jompi manu yo nong taki factory ki bawon na ba de mata daw voice of the people party kenyo
kita ki coke factory bat kenyo kita ki cement factory ki bang penyo nong yang apa jadi kum ki try muluk bat sekawi pat kaman bat ka kam kong san ka voice of the people party ka kwa panrak ni ka por ka mamta ka di kita ki bang ong ki illegal immigrants mau ki ba singim tek ka no ki don hapo ni ka ri ka jonga ka joki ha ka jela asam di bang jing start joki ngalam hang ti hapo asam ki don ni ka jing khen tik kadang kita ki mendir ki bana ki wi pat kiri ki bawan buhai snong hapo ka jela asam ki don barkat kum ka jing sotu hadu recently bagi kita ki mendir ki badan hapo asam ki la jangkok shikur barkat ki mendir ki illegal immigrants ki banda ki nak snong dari India ki bala room support ka jela asam ki don ka hadu kum bacan shikur barkat ki lada ya kaju ka ceklingi hapan kelipat hak jela ka jonga ka jongpi kat ngut kidon ki hukum kita dan jikhen bagata ka bu e ka jingma tang yang ai pi dei kham tam ya ka lawi tu ki khun ki ti ki jonga ba ki jongpi dei na matara ko voice of the people party ko ong i dong kam bantip bat ni dong kam ban pin sange ya kita ki illegal immigrants ki barum tu sakne ka snong sakne ka ri ka jonga ka jongpi ki beri ka ki mender na ki wei pat kiri bawan rung harpo ni kari keconga ba kecongpi patalo ta pa ka parti lima ka jing pensno joki babon balang kalau rak ru ikamat ka bini ba jing ti doyong ba jing ti mau ti siap ka jing ma ka jing e joki pardong parsam ki jonga ka jongpi habidi ba katri kam doyong ba bini kam ti mau ti siap ka voice of the people party na do pastang ka krensai ya ka ni huwe ka krensai ni huwe namar ngiwi ba kini ki ladang bakla lajan sponsnem mo ba dame kajingkang juga NGT ya banti ya kadang coal mining jiki do yang pengejala ke jungi lacan sipau tam kelan kan arsnem kelaya oh negeri bangi ipat ba oh ubasya kang ubaria ulo syu bantre ndai kita pat kebadan nakabur kitre sahu pahu maki mentala kan arsnem kitre pahu nego voice of the people party na do pasang ka tang ni away lada dia ban kang lut ya baro balada dia ban pelat lut ya baro kata dengan nomrin jaga voice of the people party bagi digi mat ki baga voice of the people party kan ra supaya ba ban penstu yo pai ba baga doka menya trailang baga voice of the people party kan mau voice of the people party o kadang kejikran ben ya voice of the people party bagi we ki political party yang pisnap sa itu ke political party ke ba syurla surat kabalat liak kami sesuruk ngai lagi ngam juso rem habaki wi ong dari ka party ke basyuhla suruk nama nadu wasdang ka voice of the people party ngilaong bagandai ka party with a difference kadai ka party ka ban phe bagi wi pat ki political party pa ba kin wan suruk tangah por bukum no kadai tangah por bagi dongkam ya phi kin wan o kin kerkat kin hala po suruk mentali kalau sedang balik duk sekiyo kihan ban buat ya ka VVP mo o kenuan tang por badokkan mati pi ini ka VVP pat kala kular yu pai ba mo la do pai ba udong kam hano do poru ka VVP kan her pat kan lasro tari ke cingkular joga voice of the people party mo ban yuan ka jong pi pai ba ni ong ka VVP ka khan bar kita ke ka bor ki sutu Parkum mengong kiting top yang voice of the people party paling nama ki sotu bu patba kelenggari udan hasenda bar ka voice of the people party bagi ni si wa mata kendang bulu mau kadang kejikran ding bai madu persetuan baong ba iwan po mulai madu ikran ya kata mo manong ba i penbit yu patba man ka sisien sansnen upat ba ru be Rai menta ima madu sutu balik penbit sisian satnem nong syu menta baro arsnem nadu menta hadu arpu prapata kin penbit yu pai ba ngai kelas dang kajing penbit menta ban penbit yu pai ba oh ngi kensan kita kepada nak kabur kiba mensua tak sejak election menjui isu la shuher viau dak kali lata yong mau tamerakti pada ruin nei krisi ke pemerintah pun mengayo so dan boong mo special instruction kawan no chief minister banong ya kier le joki pato dai legio mo
tu dah hair, tu dia dah kejap. Dari kedua pai ba. Beriru ba, wat Chief Minister sedang balik kumta. Chief Minister sedang balik kumta orang ban sedang. Bagai pai ba dari tang kajing penbit yu pai ba. Kajing kli ke bang. Zat hilong syak kita kebik yu pai ba. Kita kau banyak sendak yu pai ba. Balik ini EP. Hak MDA1. Hak MDA1 PE. Yu Chief Minister boleh kumbang boleh mentah. Ha? Dari tang hak MDA2. Balik. Kajingnya pihir kalong tanggali. Balai kita sedang melihat mentah. Omdai hak MDA1. Hak MDA1 kimle kumne namar balai. Hak MDA1 kamdan ke VVP. Bat minta pat balai kile eret kensan. Namar bakadon Voice of the People Party. Yang ani pek. Buat ba udon sendak bat ke VVP. Dia namar tahu hiru hatme balik tu ban pendit. Bantu no etika jingiye ke bau pai ba udan yang Voice of the People Party. Dia nama kata tahu ngiru ngene nyaman. Ngene heran ko suruh. Ngene heran siu. Kenang bangiyo bantu ya ke jingiye ke jong pai ba. Mo kenang bangiyo bantu ya ke jingiye ke jong pai ba. Ke Voice of the People Party bat yala di simet ngom. Akan mau kejian tiga jong apa mulai. Hak por jong ke campaign. On telakut ke campaign kumba post dan kadoi beji. Habang lik pai sieng ngajuya lingba jong kasnong gabang he ngasan barha kata kasnong gabang he ngasan ki juple dukan du kumba khat ar steng du sibeje menit bar ngale kumno antara dek ke campaign ya lenti tang ngaju hiar kumba ngaju hiar ngaju rung ngaju krani kita ke perlo kare for election kita ke perlo ki jonga ki krengkanya di omo oh mentah teh kidang hiar kidang song kidang orang krani kidang songka ni dukan apa kisro Pandalah sangat menakut di dalam amili. Oh, minum yo isu ini. Tadi perlu kita nak. Oh, dengan bersama dulu kita ngomong. Mo, kata kanumja, patnya kanumja, patni ke Voice of the People Party. Lei habang hadu ngomong kita kan dewe. Kalau kau pentip tu Tristom penjok yang hati insep. Mo, ngalung kumpul. Lei ada cuma itu lah. Ngalung kumpul sulung. Mau keli kita mulai, jadi hadu mentah. Aku mau ngejulong, kamdon kejikelan. Berkata dia mengakuat, bat kadai kata kenong rim juga Voice of the People Party. Mendai basule jubur, namar berpenbor manu. Kadai hapok kejinglong ngejulong. Pangilong kumta, bat ngin long kumta. Kadai ke parti, kamtam nagalian juga NPP. Kan persyang, hagini ki arsnem ngong NPP. Kan mendai isu kejing kebik sisiat sansnem. Mendai gini arsnem sa pada mentau snem apor bio apnyo. Aduh warpu pra. Ken persang berpembi yang upai ba. Bangai skam bau upai ba kalian kari yoi. Ngatek skam bau upai ba. Ha kalian kari long upai ba ubasta. Kumbang asyani upai ba no mulai. Upai ba no mulai long ubasta. Oh, barngapa ketia. Bau upai ba kalian kari long ubasta. Ndong kami ban hikai. Ndong kami ban syak pembi. Ha kita kinong pembi. Dari upai ba ngai skam un kerjang dia. Ha kejia nanti juga MDA Mo, lagalong 1, 2. Kalau sensyar ke jalan ke sini kita lakukan bahasan Dyson. Kalau sensyar ke MDA. Ngatrai kerja dia baik-baik. Nado sedang hadu mentang ke sini ke joki 400% benpek. Nangis kamat adu arpo praksi big difference. Bagani ke parti, barken sotu, bagani ke por iki, bar penbiet je baik-baik. Namar kelatian. Namar ke sotu, bau arpo pra. Kan long ke bejuat. Bat ngada kuat, bat ngam arketin. Mo, bakapor kalau deh, bangin pensiong yo pra, hagan kejelah ke jonga baga joki. Ngin Tristom, bagi pagi ke ciksam ke joki ni por komta. Iwan kebat joki hot, kalong ka ke basutna. Bahagan ke siya ke sautri ku jun. Arpo ri. Ido nagani ke snong ke joki. Sunat yo sama mene, tadi pan pikir mau ni, bahagan ke jun kasi. Insya-Allah di selbi. Ya ke jinglong MP jong i Dr. Ricky AJ Singkan Arsden minta Andre ngimpoi kenal bagi hapan wan biang supaya bapak pan pani ke jubisan yang ini kejuk ke parti ke bagi Dr. Ricky AJ Singkan ila yok lah ban meeting ba jong ni ke parti ban MP jong ke jet beriu UMP jong ke Shillong Parliamentary Constituency Iwan kemat jong pi pai ni por pamta mau ngapen kenal New MPPA jong pi belalit no aswa jongi. Kalau dijingdu lo bakra ngai scam. Om tang ye pi. Dei kam tam yangi beladan senda. By Dr. Ricky AJ Singkan.
Bala seng ini ke parti, bala penwandur ini ke parti. Kalau ke jitu apa kram? Ndai ngimlah mendai kadai ke jitu penyat ke basta ke jomo belai. Ndai tang kau yang kuat pertama patong di peta kelapa. Liu MP, bala di sawah. Long MP tang hapo Arsnem. Dap Arsnem dah idangin. Mo, inang dap Arsnem mentasi. Ndai hapo Arsnem peta. Mo, hapo Arsnem. Ila pindah kok gambar ku bala kular supaya. Nah pindah kok gambar ku bala kular supaya. Pat ilayo ekejui, ilayo ekejui shania. Na baro. Mo, hari ini si ngapoi hapo hoi konsumsi po boy. Kalau di sini April, hapo boy ki pangai itu, ngapoi takayi. Onda lapoi takayi, kapo ina kisong takayi April. Ada rupoi parlo. Kujonga pangai itu ah. Ubadai nak kawin pada political party. Oh, nong tri berapa jom tak kawin political party. Ini dom. Oh, udah nak kawin pada political party, ngah ada nak kawin political party ya ngelong perlu. Orang yang song kata kalumpung kata po yang ya brio. Kita perlu uang kumni. Uang kadai kecintu kepaksa. Uang ida perlu uang tak perlu. Mah, uang ida benut bantu ya ubah kum uniu MP. Sipang nasa ya kecikeran itu. Maklum tadi bekerja ni. Oh, hadir kat uniform na keren. Oh, nagal yang kejema, nagal yang kejugi bekerja. Dr. Ricky AJ Singkon. Ong ngimdan kecing bendur. Ngimdan kecing bendur. Nomor kali, ila ay kecing kesan ke perpai, ila penkup dori ke UMP, ila pendat hok ya ke kamram ke UMP, ngimdan kecing bendur. Habis dia kata kalian. Ong nak kebentar jongpi wakam kerja, dehok makin bendur. Berong itu per, lada kecingkran itu piong bapi bendur tu MP, tidak bendur sian, ong tu yang terilang no, berapa voice of the people party. Barang kali gajuk kerkom mani por pom taru, ngawan ngatip akan urus song kanum day 100% sispa. Lesi adon, na perenjong ini por pom ta. Lesi kebadan hari kebadan, kebadan sabar jong ni kebadan. Kemudian nak yem ke jampi ke biar asal limbah ni ke korpen sawan. Ke bampat kerja ni ke voice of the people party. Nagal yang ke juga party ngong. Aling ini terhilang bagi voice of the people party. Halo kau nongren kalau sekian juga voice of the people party. Amang itip kemungkinan ulam juga voice of the people party. Amdan nak away pakai nongren. Pan kelipat ia kena kejelah ke juga pakai jampi. Lain nak nongren juga voice of the people party. Ini datang asli ke nongren. Ke nongren ke basken. Kepala ban kentil pat yang kena geri ke congah ke copi. Kalau nongrim ke ban kong bar ke bakhabat cukup voice of the people party ke kata. Ban banra ke sensyar khadar ke bakhut ke basubah. Kadai tang leba ke clean politics. Kepala ban banra yang ke good governance. Kadai tang leba ke sensyar khadar ke bakhut ke basubah. Kepala banra dia kata ke cingyo nong. Ya ke emlang ke salang hi baro kowe. Kata dengan nongrim ke bakhabat cukup voice of the people party. Ba nongrim ke baan ke basken. Jaga voice of the people party ke lompa. Ban pene ya ke hok long try ke jengi kum ki try muluk. La ke long ke kendau ke siap ke ketian ke terlihat. Mo, lani hakido ki bentar. Voice of the people party ke ong horkit hordam. Kan nom ailat. Mo, bakane kan letno nak keti ke jonga ke jompi. Balik imat ke jengi. Balik ki pardo ki parasam ke jengi ke border ki mat ke jengi. Dene mar bangila insting. Ya ke hok long try ke jengi. La kalong kendau siap meni ke babun ki benta. But the voice of the people party ko. Yen penskan ye ka hok long try ke babun ki benta. Tak di arti ki nongrim. Jaga voice of the people party. Ngawan ka bat jong pi ba ni por. Sai sien pat. Katip ngelik keleng-keleng ki babun ki nong kerja di sini ki ong ba ki ndong kam balik banyak. Election. Nam tangan ka MP by election. Jong ngila de pernah. Ngenom ki ong isu up tergasi ang elek berkat ke debut saya nak lihat ke ong mo nama don sibunru ki bampat pediang ya ke voice of the people party kadai kamram ke jungi berwan berpensyai kan mau ke voice of the people party kan nomwan bertop kan nomwan berbenbit ya piu pai pang ke voice of the people party kadang tang berpensyai ya pai pang ban ai ke cing pensyai ban penstart yung pai tadi voice of the people party bat ngin yaiwan ngin ya keren ya kan yang nongrim jo voice of the people party hadu u arpo pra bat ngamar tien bat nongrim jo voice of the people party kan long do long snam
hawai puwai nong sos dong jong ni ka jela ka jong apa ka jong pi ngin wara ka jikla bat ngin long ka duksa om tang ya ki jela ki pamarjan ki jongi ngin long ka duksa ya kari India bat wat ya ka parthei hi paro hawai ngin tri ya ka jinglong ka jongi kum ka jet ban ri ngin wara ka jikla ling bak susah ka kada na mar ngai ki hawai ngai ki hawai tanang ko wara ka jikla ka dei bit nang te na jong ka juang ni kawai na ka bet nang te na jong na ka siksar ka khara ka bet nang te na jong ka bet bet thon chapo rei ko ba ki ka ba ni si pamta mo habala kenreng nang te na jong kan nang po chapo le nan palak kenreng bat ki cerwat ki badon hapo ke emlang ka salang ka jara pangit kan ni por ni trelang bat ka voice so ko parti na mar undan guru no ko bamna kana undan guru no ko bamna ngano ke jinget lada Upali ula berpenjob, jangan nang sini pok mulai. Upali umumlah berpenjob, na baru kila kundri upri kuat sesi. Bagata di katong, jogo Voice of the People Party. Bagata di MP election ko pemerintah. Buat ke arto arusam, kila penjob berkurang di Dr. Isi Jessica. Kila penjob na kilai ku atli ki konstitusi. Barhari kiti ke pemerintah niong, ngimdei banduna dia kalai ku ah. Oh, ngiri penjob na kilai ku lai san. Bala dalam kepala. Na baro lagi riuh di konsensi. Pada abang ai ke vote ke joki ni por ke banta. Nam tang ni ke MP by election kan mau. Iwan menterwa yu kertong. Oh, how arpo sa bangalik menterwa yu kertong jumi tu por mo. Ki babun ni ki ongo bakla VVP. Mo, hang tu por bangi terwa Dr. Ricky Jessica ki babun ki ong pi bakla. Utai beri umpiang ban sim ya kegeran kubu MP banlet pandrung apa ke Lok Spa. Hujan pelak yong. Mo, ulung bupian. Kita ada di baki paipa yong. Rengi kum ke parti ngitip YOI bangi sotu bagi dan kecing syania ha kecing la ke jong lu MP. Bangi tip lu MP unne ya kamram ke baka parti kan betah. Lagalong pok parlimen ban keren lagalong hagi different ministries support central government balik banyak keren iki menteri jong sarkar India unne ya kata bat haga jong koporu wat ban tenru iki babun ki office sarkar pedeng ki badan napo kene ke jela ke jungi ya kata Dr. Ricky AJ Singkan la pendap hok ha ko asnem jinglong MP ke jungi bat haga jong ko ma por bangi sei Dr. Ricky AJ Singkan tu ko ki babun ki keren ben ya ko bibi ki babun ki keren ben wani Dr. Ricky AJ Singkan tu ko le kalian ke junga na kalian ke jungi yong abang isay yung kartong hawar ko ang sawa Dr. Ricky AJ Singkan yung imsin na say na manata badiak na lenti na singkit yung kartong to Voice of the People Party Henry ka Voice of the People Party ka say yung kartong hakajimpit ito ngi wala biyang karnya irinyang karnya mo bat ni sotu bandoy bo biyang na batani kambat bo pakae na batani kam bat sisim pa ni por ko mataru pengiwan kepat jompi baik penterwang yai Dr. Patskan Merbo oh iban beteng ya kani kam ban pendapat ya kebentang kebasa kebai Dr. Ricky AJ Singkan ila eno hakini ila sistem ki badang sa ini scam abang iwan apreng jompi ban terwai Dr. Patskan Merbo udah beri piang kerenyang bat pun pedap hok ya kamram ka parti kan betah lagalong po parmen lagi babudi kam kupu MP pangit skam kena ke jurusan ka barat pa e Voice of the People Party ai ke jurusan ko bapya ai arpo rusan batin bu ka thong ngalek kaleng di si ba mentang ong ladau arpo arpusa hawarpo arpusa ladau arpo arpusa bila ai ke jurusan mau bila penjob dan buron mi Dr. Ricky AJ Singkan bila ai ke job ka badan buron mi Dr. Ricky AJ Singkan arpo arpusa to singin bu na e ka thong hakani ka kinti ka bamtaw arpun rio by election ndai syo ka job ka badan buron ndai ini ka kinti ka bamtangin aison ka job ngin pin job ka patsna yo pa yo pra hakani ka kinti ka bamta barkan ma bangi ai ka vote ka jongi hakani ka kinti ka bamta mo apin ka ma ga bay Dr. Erpis iong bagani ka sibut ka jongi ka bakin ai menta na menta kani ka by election kana kanan arti ki ka paningkong kandai kata ka tribute mo kata ka bangi ay ka burung yai Dr. Ricky AJ Singkan inay ka burung lingba ka sibut ka jungi hagani ka MP by election hagba pi ay ka vote ka jung pi shawpra ka bangi kong ka tribute ka bangi ay yai Dr. Ricky AJ Singkan
bat kebaarpan kebaarpan yang dia benar bahkan dia sibuk tetapi ke pemerintah kan dia buat ke tahu review ya ka voice of the people party na ka tahu arpo kan dia buat berpede tahu ya ka VVP na ka tahu arpo pagkamat ketir larang iyo ikut cop agar di connection ke pemerintah ini kemudian apa kalian persyak ke sini kemau election ngana du ke MP election arpo arpsam abang keleng om pai nak kalian kecongan nak kalian kesungi kum parti yang ngila itu syai panang ni sikmat bakam tamau arpo pra ke election kan dai bitang apreng ke VVP persyak itu ki parti ki pannya sno bat ke NPP kan dai bitang apreng ke VVP persyak itu ki parti lani kita ke banlek ya sno no bat ke NPP dari nama kata tahu kong ai ke jingsan ke berapa jopi ya ke voice of the people party dang benin ngai i teng ngam kwa ban comments ban keren dari ngam ban si ban keren nama ngai i kapen san kena ban i bah bidi bat kenika Raja Sabha MP baru kini ki political party UDP HSPDP menin ngai i bakumno kia mi syakmat ban ong ba ngin ya kersyan bet ya ka MPP na kamta ka Raja Sabha MP ngin kersyan bet ya ka NPP ba yu ketong baka NPP kan say na kamta ka Raja Sabha MP so penat baka UDP HSPDP KDP dan Arnud ki MLA HSPDP dan Arnud bakini ki ong ngin kersyan ya ka NPP balipat baka NPP kam ong para ni kenti ke pemerintah balik NPP par kam ong ni kenti mentah pila kersyani ke MP Raja Sabha mentah par ke NPP kan kersyano kan ya ka peniang UDP lani HSPDP pat hapok ka Lok Sabha ndai ha ka Lok Sabha pan isi kertong ndu kubum ta ha Raja Sabha ya trilang ndai hapok ka Lok Sabha pan ya si kertong la ka jong Pai tang nata bila aban sutu kadang review kabakum kata hagawai ke bentanya trilang nya kersan lang hagawai ke bentapan ini adalah kejong KBBP tegong ya imte kan ya tadu bendu magagorong kutungi kapia bagi sutu ai bagi ne trilang bergawi political party kebalaya sekamat kebala sencar gini kejela kutungi ini ma dalilu manwarra ikajikala hagani garui kebai kejonga bagajong pi kadongkan namata karib kecai pada bal suatu akan ai ke jiksan tang ha voice of the people party ni suatu badai tang ta ke jingan rangba sungi halo ke dongren ke baskem bangidong ini at marwai kom banglas tang ke baskem arko fly ini at marwai AKMP election ni at marwai AKMDC election ni at marwai bangamar tatin ke jingan at marwai ke juni how arpo pra ke VVP tang maka kelak dan sejar hapo ni kejela ke jonga pada joki bat klemar tien ngai skam ni por romta kan kibala benjo so ni por romta ai wan pas ke yang skaman mentang lagi ke por ke joki ban pete siap skaman arto pra sedang negeri MP election in ten down ya ke VVP dak bangi ai ke vote ya ke voice of the people party pra nadu ke by election ke pemerintah bat nadu mentah hadu arto pra wat pensap pa kena sibul kecing hikai kecing ni hari si ketu dang mene ngawan we ramba unong kai hang po Eastern China College kai kendu hantai we kinong kai te po yu wong isam kir bi ba wong kat sebab pe news matang itang do setra betang VVP hapo ke di siru kat kabale ka VVP setra be kat kabale ka VVP setra be wong ngami ipat bane terak sepo GHDC pa apa GHDC kat tu kijingja kat tu kijingja la kalong po border kijing mat kijing jong ki pardo ki parsnam jong ami woni tera ande baga VVP par ka persang ben bet apa GHDC pan baro ya tera lu ya VVP dai ka VVP ko mangalong ka VVP ko mangalek supaya ba ko yen tembe la kalong GHDC la kalong gejela par hake HDC abang ladan na po HDC ngim skam padong ka bet ngim tembe nginum skam bar kaju kasur kanai na kata kecelar ka padong ka bet ka pipi ka tembe kali kata ka mandate
mau kebor kamu pada wahai ke bibi ke hello katakan nongren bagi dong kapan pendek bat ngin pendek la kalau pokai si lani wat ke jela ke jonga ke tepi la do pada wahai ya ka mandit ka bibi kan pendek hok ya ka bram kumbala kular yo pada on kum giwe ki political party on kum giwe pak ki Emily mau ki bahaswa jok election ki ben ya gani ka party ya kata ka party ke basensyar po ke jela oh ki ben mau swag election tang hadir ke election kumbadan bohong tang kasia li tebur rumpat kuat la darum no syarta ke party ke bebe kanong review ko kum kata mau Kaya voice of the people party kan yang scan kanong review ko ka mau kanong review ko voice of the people party namang ngintip badai tang hani kanong review ko voice of the people party ka pengilaban warna ya kejikela hagani po kejela ke jonga ke sopi kaya ni por konta ngam dodan ye isu banong nado kinong keren ma arbo sepat ke keren ndai ngadon ke jikermen ban ngayawir ngani por konta ningkonge ba tunggu ni pata hoy ngatip ba bero sisong kinong banwan siapo silo bat hagata si ba ka bibi kan ra ban pelong ke jiki bangin ketoria ya ka sekretariat halo kitu ki sipo teli kimat kibakta yang ikum kejat benerin mau nanti kikon sama di jonga jopi nanti jonga jopi ibu we ini mi renti kat kibala ini mi renti bahagi tu upor simru ini kelak ke kabu benong pangin ai ya kacing kesan ke barat pak kacing nang kata ke MP election ke Barcelona sitan sama inum keri ya nak nongrim joko voice of the people party ngindang ya ini nama ke BBP kan mau hari ini isi kita kacing yang nujo Enuju hari ke BBP bat ke NPP oh ke BBP kalau le you dan lu PWP besar uang tu kan lo teliki surat bagi lagi ambil ke BBP kilasna dan lu buat persang menunjur ya oh kayak ke bawa arden wale persang menunjur bat kontrak sama ngano lagi kuat menunjur ke BBP bat ke NPP lagi kuat menunjur yu Arden ba kontrak sama saya nujur hadian jong arpuka hadian bu pada ulah pensiong yu pra hang ni po kejela kecongi hang ta pula ding hok panya bani nujur minta ti nujur yu Arden ba kontrak sama pi lah ya kian lupa seru itu ya nujur lu ba kontrak sama du chief minister jong le jela mendai tam chief minister udah chief minister ubanding kong orang nampaka udah chief minister banding ubabat bat chief minister, ubabat bat finance minister. Hagi por ba menchua, ngam 4 Juni ba chief minister umbat ya ka finance department. Nei tanglu chief minister bat chief minister bat finance. Babat ya ka platingka. Mo, wat prime minister Modi. Prime minister Jokeri India ru umpat bat ya finance ministry. Mau sutu. Mo, usutu. Nei chief minister jungi ubat bat chief minister ubat bat finance. Baru kepisah. Kasyong ketika sungguh hari ini siap perkenal pada amar teteng bubur pada umtip ngong ini keren yuk korat sama ni nujori ba Arden ba korat sama nyok nujori ke BBP ba ke NPP ngong kemana benong namar beli korat sama aku finance minister ke budget berapa syong ketiga sungguh mau daki hajar bagi 4,000 kelur syong ketiga sungguh mulai tak kata ngong naik keren ya kita ke budget ya kita pisah kepada kita kelur ngong naik keren kan ya ngong isu ke skim Kablas na kerpan tang na kabanta uci besar na kata kapla ka semua mo bagata kare kata bang ka CMSDF kane CMSDF wasdang kapo jong mukul sama hagapo jong mukul sama kare khat sankur mo CMSDF kabas song be hau chief besar patun ki amali ki lokol amali kiran ka ba sipola pansen proposal ino do ki kam roy po snong hapo ka konsensi sipola idon ya kapah menta kata ka khatsat klur kala poi saka rio au klur mau kala poi saka rio klur kan ba ka bha ka jumi ki ali kan sa sipola nei ka bubur ka pisah ka bodaki kan no ani sai khadi pa pi pa mo jan baro rio au klur ka song bai ha po ka pla jong kontrak sama kat bawon kat bawule dari makatana buwan semulai ya pan kita ki perlok ke semua ai balik kum tahu su ai nang tu ai balik kum tahu su ai di kum tu tingong ingin lucur kontrak sama pat ubah Arden kami hap
Tadang kuah ba ni jor ong kita ki kuah menujur ong senujur la ka BBP kala sen syara po jela ka ni sawan kali ta ka por mo kat no tli ki surok ka BBP kala sina mo kat no ke ki kam jo BBP ndi ba pinong man ken no du ta kam ya ha BBP bat ka NPP la ni kon rat sama bat presiden ramba ni kita ki bang kuah ban sa ni por ta sekarang gila syai pakai wir lang ini baru ni por gonta kun ba julong nagawe ke jingilang sa gaway pat ijo pagkut ke jingilang ke jugi kumo ong ipi mene kare isibut ke bangtangin ay ka tribute ya i Dr. Ricky J. Second barkandeiru pat ka ban pene daw pene riu ya ka VVP naga mataw arpo pra pat syabang ilik tak ikabut pat in pene daw minta hangne po madan daga bangya perta daw lang baru ya ka sharp joga voice of the people party kabadai upra tengay wir mo nado menel ase ka khamsuk bansong satu salum de ali por gomta ngay wir lang ki baro kada kidi kinam ka joga voice of the people party ali ngine walang sinis po madan kiti bansong stayru mo kilong kami isamla gi badan kat ki badan ali ngine walang ngine perta eda lang karpa kidi bansong senir mo ngine walang ngine khamat khanang baganong ka itna kasuru kanong kawai ka bajam ngine pertalang ngine perta eda upra Laisin ay wat ni por honta. Lagi wir. Ali. Ali gendang aku pilih. Ini pertama dah upra ni por honta. Ali lagi ni ap. Le. Ali lang le. Ngasih orang ini gue. Lara pipinas mo apa voice of the people party kavimpi kanum pelerani pi lalu. Oh, lara pion rum pikirsan voice of the people party kavimpi kanum. Oh, lawan per VVP ini triple VVP kanum kavimpi lapo yang kanum. Kanulak ni. Midokam mo terus nong dome balik pasam pisah kavimpi kanum ta. Mo, lara nomrin ko baskem. Ngin pinsutu ya kipai ba. Ali. Oh, kinang yawan gini up mo. Ali. Kau bilang don kibawan. Ali. Kau minum pembor, mo, ringi sutra terapiwan nang ni por banyak perta era lang. Kau may kasur nang ni na po amanan. Kenal dia punya kecil clear. Mau kenal mengapa nanti ngajong ini kat sebelah. Kau ngela kasifut ke tengah atau kejong fi karai tengah sidat. Om ni dek ke bawah. Video tat kumbang mana mo? Dari sini senang kejong fi sanspa khatan spa. Tat kejong kejong fi. Kalau karai tengah lalu kejong fi sidat lele. Tat kejong bunuh fi sidat atau silat lele. Lele. Lekin mau kasifut ke tengah atau kejong fi karai tu yang kalau way tu ikut. Kalau kita tak jadi kekuatan dia ikut. Nah, kalau kita dia tak ikut yang biasa ajar sekolah ajar silap. Ada buat pan tak ikut ni. Dan kita ni, pan orang pan tak ikut kan mana? Ini deh. Kenapa sibuk tu jangan kejong kita. Kalau rai tadi kalau way kejong kita, dekat rai kantam. Ya kalau way tu ikut. Ki para ki persa ki jonga pat ki jongi ketari ki jikte ki don ko awte mata ini poronta tungine perta edau yu pra laisen lewat ni poronta mo laisen lewat tak sur ko bacang ngini ara per kiti kaman ko jongi strong kum kadak jong kecing kesan ya boy sa people party to gitu ki bamdan ki bamla banwan ki basong satay ada kini kinong kesan jong boy sa people party na to jaga pa bisong ru kila banra kiti ngini pertalang mo kiting beran satay ru la berakting nya pertalang ni por bonta lai si lewat ha bra